là cô chỉ bỏ thì nó hỏi rằng tôi tuần thành năm bộ đi cha tụi vợ nó ló là cô chỉ bỏ thì tụi tôi là theo tụi nhá nó hỏi rằng chỉ cả tụi vợ theo lần cái cô trong xe thì cô cho tuần thành rồi tụi vợ theo ấy thì tụi vợ mới cho lại là cho trong xe thì tuần thành cái xe này thì một lần nhau chỉ mà tới mà ăn chị và cho mình cho các kỹ sư họ thì tuần thành khé lẩu hay đến đây họ trên chia cho khẩu cơ cho tôi ông tên họ thì lại họ giờ chỉ mất ra xe là tua lại thì theo đó là tiền tôi là gia tăng để tôi là sự chia tôi mới cho là đâu của tôi là chữ cho được tôi sẽ họ trong cái chào là nó được là chữ khu là chữ chia họ cho được tư họ cho tôi chữ chia đi cho một là chữ tư chữ ta chứ cho là rong xe mới cho là nó đau của nó của ta của tê tú tê nha nhà cô quay nhà cho chồng nhà cô quay nhà tụi lú cơ ôi trời nhớ tụi nó phụ ta mà vô tay mình lo ta một ngày nào tụi có chùa tụi tê tụi chờ sợ được nó mà giờ có mua lên đây mà chỉ mua ấy tôi nên lộc của nhau cho con nó cũng chỉ bảo cái tụi nhau nó họ giúp tiền của đi ra hàng để cho lùa cho cái chùa nó dù mấy lu dù thu cái chùa này ở bây giờ mà nó là chùa họ thì bây giờ mới cho lộc vào chùa sổ lu cái chùa này bây giờ thành phần chúng tôi với thở ai ở bờ rồng đâu còn mà nên nhớ tàu nhớ chỉ tàu chỉ mua liền đỡ dặm dặm rồi chập lần na bỏ lên sẽ để chỉ ăn thóc lúa ná ở chỗ những chị hai tia ở những gia tỷ tu tỷ là chi nhà cho một cua trong tay mà nó chỉ thêm một tua ấy nè nó là chỉ một tua tài chế nó chỉ thêm khé lọ anh này muốn thiết tàu chế nó chỉ một để tu sư mà tê luôn mà tê luôn năng nấu cháo này nó tê chỉ tàu nó tu chỉ tàu bỏ tu nhá có từ ấy vô hẳn bổ như nó ông biết tiền năng đi nào lại chỉ tao nó lại cho nó tiền nó xíu lại tiền nó mà thế đi cho hơi cho nó thế đi là thế đi sáng cả là lúa thì thu nó cả tao nhia cả lấy nhia mà cả nó cả chỉ ta nó ta chỉ cho đi nó hại đi nói thì sau vậy tôi nhia nó thì nó chứ rồi chỉnh cho ban chè chia hạt tôi tên mình nhỏ nói chia mà chứ năng chi nhỏ chỉ giờ nó chứ năng tua chị họ nói chứ nhớ chị nhà nó nói chứ người tu mình nói tôi chị nói chứ năng là chứ hài chứ trong sở đạo mà có tôi mà xa có tôi có do mà thả chỉ do chị sao hài đi nó là cái gì chị tàu ấy chúng moi thì mà hành bọn là cái gì chị tàu ở trong mấy tu nhà xưởng đây chúng nó ta chỉ thổi đá chị rồi nên nó nọ hầu mà rồi chị thì toàn gì tệ có sao uống lâu rồi chị nhá thì trong ngôi chưa là tôi rất tế rồi bây giờ chị uống lìa mà nè nhớ tôi là cái gì nhớ chị tàu ấy lăng nhau sẽ được bảo lăng dàn trên món hàng y lúc tôi mà uống phô nó món y giả giờ hỏi tiểu năng kỳ rồi tôi năng điện này nó là uống tiêu cho biết châu giờ phải lưu hành lìa từ sẽ chị tàu nữa chị tàu nữa nè chỉ trồng sơ đầu hai đôi trồng nào trồng trước sơ đầu sơ đầu một con chơi thia sơ đầu sang nhân trăng thia sơ đầu họ hải thia thân chân tụi này đa hải là của lúc xưa của chị thằng của tôi của kỹ chỉ giàu xe đa của những chị trồng xe chạy hải thia nó hai bộ đi này lớn nhà mấy bộ đồ láng nhà là các cá một là có cứ tí lấy một tàu lợ mà chạy mua một thứ là lúc xưa chỉ trồng nhà khó cũ lợ cái cho sơ đầu cho chị cháu này nó tôi cháu là tôi hay cho họ cháu tôi chỉ cháu là chỉ sang hay giờ mà chú hay nhà mua mà hay chỉ mua mà sang hay luôn tôi nhớ để tì cho chị thì luôn tôi nhớ xe này chỉ lú là nhà mua luôn tôi bỏ họ thì chẳng tiêu bây giờ tết chờ làm chú tết chờ là hay xíu là cảm ơn luôn tôi bỏ chẳng nó luôn tụi chẳng trở làm phô là chị tê rồi từ đi xếp thể là em phô thông từ là thao tụ xe hay như thế luôn thế ở năng trả béo nữa chị tê đi xe như chị thấy em ôm bồ đi là hay như nó hôm nay lên chú là hải xưa rồi tiếp bỏ là lu ở nhà nó vì thu cái chỗ này thì mua lên đây lấy thế qua tàu lên đây thu cái chỗ xe tê tê qua chị tàu anh nó đồ xe đây nữa
ตำรวจสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการปกสแขวงสวรรณเขตได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำตัวผู้ถูกหาในคดีฆาตกรรมปุ้นเอาทรัพย์อยู่บ้านดงใหญ่เมืองเซปูนแขวงสวรรณเขตลงทำการทบสอบข้อมูลขึ้นใหม่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นในค่ำวันที่28สิงหาคม2022เวลา 1:30 นาทีเจ้าหน้าที่วิศวกรหน่วยงานคดีอาญาปกสเมืองเซปูนได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่ปกสบริการประชาชนกลุ่มที่14ว่าได้มีเหตุการณ์ฆาตกรรมปุ้นเอาทรัพย์เกิดขึ้นอยู่บ้านดงใหญ่เมืองเซปูนแขวงสวรรณเขตมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนและรถจักรเสีย1คันจากนั้นกองบัญชาการปกสเมืองเซปูนได้ประสานสมทบกับเจ้าหน้าที่วิศวกรกองบัญชาการปกสแขวงสวรรณเขตและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงตรวจการสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรซากศพจึงสามารถรู้ได้ว่าผู้เสียชีวิตชื่อเฒ่าอายุ17ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านแก้งกกเมืองเซปูนแขวงสวรรณเขตผู้ขับรถจักรนอนหงายเสียชีวิตอยู่แคมทางขอบเขตบ้านดงใหญ่เมืองเซปูนแขวงสวรรณเขตผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อเฒ่าสมใจหรืออาวิงอายุ18ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านแก้งกกเมืองเซปูนแขวงสวรรณเขตผู้ซ่อนท้ายส่วนรถที่คนให้เอาไปแม่นรถจักรยี่ห้อ Honda รุ่นเว็บไอสีดำบ่มีป้ายทะเบียนภายหลังเก็บกำข้อมูลหลักฐานและสอบสวนพยานอ้อมข้างแล้วทางเจ้าหน้าที่วิศวกรจึงได้ขึ้นบัญชีขาจ้อนเป้าหมายเพื่อซอกจับตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีผ่านการขึ้นบัญชีติดตามและคัดจ้อนเป้าหมายของเจ้าหน้าที่วิศวกรจนสามารถฮู้เป้าหมายที่สงสัยก่อเหตุในครั้งนี้ได้ตกมาในวันที่11ตุลาคม2022ทางเจ้าหน้าที่จึงได้จับตัวเฒ่าเจืองอายุ30ปีอาชีพกรรมกรบ้านแดนสวรรค์เมืองเซปูนแขวงสวรรณเขตพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน123เม็ดมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายผ่านการสอบสวนเฒ่าเจืองให้การรับสารภาพว่าตนเป็นคนลงมือปุ้นเอารถจักร Honda เว็บไอสีดำบ่มีป้ายทะเบียนจากเฒ่าอาเยอและเฒ่าสมใจหรืออาวิงแท้จริงคือในค่ำวันที่27สิงหาคม2022เวลา 23:30 นาทีตนแม่นได้ถือไม้ค้อนยาว 1.20 ซนนั่งลี่อยู่ป่าแคมทางขอบเขตบ้านดงใหญ่เมืองเซปูนแขวงสวรรณเขตแล้วได้เห็นเฒ่าอาเยอและเฒ่าสมใจหรืออาวิงขับรถจักร Honda เว็บไอสีดำซ่อนกันมาแต่ทางเมืองนองด้วยความไวประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอรถจักรแล่นมาใกล้จะฮอดตนอีกประมาณ10เมตรตนจึงได้แกงไม้ค้อนใส่เฒ่าอาเยอคนขับถึกบริเวณหน้าเอิกหาเจาะคอเฮ็ดให้รถจักรเสียหลักล่มลงไหลตามทางห่างจากตนประมาณ50เมตรเฮ็ดให้เฒ่าอาเยอคนขับรถนอนหมดสติอยู่ทางใกล้กับรถจักรส่วนเฒ่าสมใจหรืออาวิงผู้ซ่อนท้ายแม้ได้ลุกแล่นปบหนีเข้าป่าตนจึงแล่นไปจับเอารถจักรขับขี่ปบหนีออกไปทางบ้านดงสวรรค์เมืองเซปูนแขวงสวรรณเขตแล้วขับขี่ขึ้นไปทางบ้านแดนสวรรค์เมืองเซปูนหาบ้านกระตังเมืองเฮืองหัวแขงกวงจีแล้วเอารถจักรไปขายให้วัยรุ่นคนเวียดนามบ่ฮู้ชื่อในราคา4ล้านดงหลังจากได้เงินมาตนก็เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและซื้อยาบ้ามาเสพจนตกมาฮอดวันที่11ตุลาคม2022ตนจึงถูกเจ้าหน้าที่จับตัวพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน123เม็ดมาดำเนินคดีตามกฎหมายสาเหตุและแรงจูงใจที่พาให้เฒ่าเจืองก่อเหตุปุ้นทรัพย์ในครั้งนี้ย้อนอยากได้เงินมาใช้จ่ายและซื้อยาบ้าเสพเกี่ยวกับทรัพย์คือรถจักรยี่ห้อ Honda รุ่นเว็บไอสีดำบ่มีป้ายทะเบียนแม้นยังบ่สามารถเก็บกู้คืนมาได้